nomukena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namuntlha ta hi kha loko Mayengani Big fans varhunga Gagash. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra the 23 January fika ni nghena ka account ya the president, as you can see fika ni scroll ni fika ni kuma ku hayi yi fika yi posta a post hi la yi nga fika yi tsala ku khimuna da way fika yi tsala that post, as you can see ndongana event the 8 April, as you can see the details kwalano. So khimuna da way, of course yi huma ka risimu ra n'waxigala loko yi kha yi rhunga yena Gagash mani kuma. So loko fika ni nghena ka ti-comments laha ni fika ni hlamala hikuva ni fika ni vona tutovi na fuma favuka because ku hi mina a ni twi na ku Gagash swi hetini hi vona va hi sala, to be honest. Loko mi nga mi yi voneni video leya live leya xiyindleni xi kha xi va rhunga strong na leyi n'wana xi nga hetelela xi rhunge tutu sports question xa Mayengani, vone a vheta a hira na matimba na yena na niswona loko a xi n'wi bini, but swi komba na ku se va vuyini va hi sala va nyimpi game ya mahlweni. Ya, so ni fike ni vona tutu a fika tsala ku se Sibanda a ku yini a ehleketa ku a nga holovisa ma-citizen a karhi a huma Zimbabwe. Hi leswi ndi nga fika ndi tsala swona tutu. So leswi i vula ku reference ya kona la context i vulavula ngopfu hi mhaka ya ti-gig. A ni nga zani na ku endla video hi swona ko ku a ni se mahlweni ku vulavula leswi swona. A ni nge sorry ni vina heziterisa va Sibanda a ni Gagash a fika kombisa ku i la ku pfala the president ti-gig loko yi n'wi bifa mani kumana. However swi tikombi na ku it's not longer the case ku se loko rhambiwini and na yena ka live liya i tlha kombisa ku i ta yi rhamba nga ha na problem na yona, vasikizi ta tlha va rhamba nga na problem. Ya na ku mati ya ntsala ni tlhela ni fika ni vona fuma favuka kwalana, as you can see a fika tsala na yena se a ku se u ri yini Sibanda mara loko khingi xi mi rhamba a tlha hleka, as you can see. And then ni tlhela ni vona na a tlha tsala another post hi fuma favuka a hi ngheni ka account ya yena la. Okay, i fika tsala ku o nyuma sweswi Sibanda ku le ku hlekweni. So swi loko ku na happiness ka defense ta the president, as you can see. So va rhunga yena ku kombisa ku ndlela ngo kombisa ku a nga na power ya nchumu because hi leyi the president yi rhambe ka one of the biggest events yi kulukumba ngopfu event leyi, as you can see ku na the big artist here. And then ni vona na ku president i kona na yena a hi searcheni fast ya ka president sweswi na ku na president i kona guys. Na ku liwa it's not the updated vision and to skunda ka yena ni vona a swi posting. So a hi yena ka account hi leyi ma yi vona leyi ni yi vula ku yin'wana post hi leyi Dovete vi hi save ni leyi ma swo na president i ta ri kona na King I mean Prince KB na Prince KB i ta ri kona, as you can see leyi va yi ri updated. So I'm not sure which one is which one, but as you can see hi sweswo. Yeah, so a ni tivi swi ta swi endlisa ku loko swi tita hi ku hi vone Gagash a kha kombela ku rivaleriwa ku yena a nga ha ri ka swa ti-beef. Se swi komba na ku hi ta hi kuma beef from one side now side ra ti-big fans ta the president. Swi ta kha swi vona ku swi ta kha swi ya kwini. Loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.